Unyeke ngani zakwethu kuyona-ke i-Chef The Soul TV News bafowethu-ke ngiyanibingelela ngiyanamukela-ke ulithinta laphana-ke isithumbu esesiyaphuma ngenxa-ke kamama wey'ngane-ke okhuleliswe elinye-ke isoka. Ngamanye amazwi ukhuleliswe isoka elisha. Kuthiwa-ke kusolakala ukuthi-ke ubehlulwa ukwamukela-ke ukwaliwa omunye wabasolwa ababili-ke abagasele emndenini waseMangethe emandeni laphana-ke ngomsombuluko bavulela-ke njengenhlavu kwashona-ke amalungu amabili omndeni-ke wembangi. So kuthiwa-ke kuze kusinde kodwa-ke oyedwa ophuthunyiswe-ke esibhedlela. Kulesi sigameko-ke sangomsombuluko ntambama-ke kushone-ke umnumzana Eric Mthethwa ona-62 years nendodakazi yakhe-ke unkosazana laphana-ke Lungile Dube oneminyaka-ke u-43. Kwasekulimala-ke mkabi-ke unkosazana laphana-ke Phetheni Mthethwa oneminyaka-ke engu-57 osinde ngokulambisa-ke edubuleka-ke esinqeni nasethangeni. So uye-ke lo enimbonayo lapha-ke esithombeni-ke kushuthi-ke lapha umufi umnumzana-ke Eric Mthethwa-ke laphana njengoba nibona isithombe. So laphana-ke elandisa-ke elinye lamaphephandaba ngokwenzekile umndeni unkosikazi noma-ke unkosazana laphana-ke Sibongile Dube uthe-ke ubengekho-ke ekhaya ngesikhathi-ke kwenzeka lesi sehlo okuthe-ke efika wahlangatshezwa-ke iy'ngane-ke yakwamakhelwane ebikhala-ke imemeza ikhuza-ke umhlola. So ukucaphuna nje kuthe ngingena-ke egcekeni ngazithela-ke kumalume elele phansi-ke eseshonile namanxeba okudutshulwa kusho yena-ke laphana-ke untokazi loya. Kuthe-ke ngithi qwebu amehlo ngazithela-ke kumamncane elele phansi-ke ekhaliswa izinhlungu ngazama-ke ukumtatamisa ngimsiza kusho-ke yena-ke usisi laphana-ke uqhuba uthe-ke ubesa didekile kanjalo-ke ezama-ke ukufonela abosizo oluphuthumayo emergency services ukusiza-ke umamncane wakhe ngenkathi-ke ezwa leyo ngane-ke yakwamakhelwane-ke imemeza futhi-ke imkhombisa-ke esinye isidumbu. Kuthe ngisondela kusho yena-ke untokazi lona-ke ngalapho-ke ebengiyalela ngakhona ngathola ukuthi-ke udadewethu-ke obelele ngasemubeni-ke useshonile. Kuthiwa-ke uzame ukubaleka-ke ngesikhathi-ke sesigameko kodwa-ke kwamenela khona lapho yabona-ke ngaphandle komuzi lapho-ke bemdubulele khona kulandisa-ke yena-ke unkosazana-ke Mthethwa. So uthe-ke basola ukuthi-ke isehlakalo sidalwe ukuthi-ke omunye wabasolwa-ke ubengafuni-ke ukwamukela ukuthi-ke unina wezingane zakhe-ke wamshiya waqoma-ke umfowabo oseze wamkhulelisa. Uthe bakholwa ukuthi-ke abasolwa bebesophe ukuzobulala umfowabo-ke nezintombi noma nentombi yakhe okuthe uma-ke bengamfici-ke ekhaya baxabana nabomndeni-ke ababafice khona. So ukuqhubeka nalolu daba ngani zakwethu-ke bathi-ke omunye wabasolwa umuntu-ke esimaziyo-ke beqhuba-ke lolu daba laphana-ke umuntu wakhona futhi endaweni akuthi bathi akukhona okokuqala-ke kwenzeka isimo esinjengalesi. Phambilini wake wazama-ke ukuthungela-ke indlu kamfowabo-ke ngomlilo. Bathi-ke balibika lolu daba-ke emaphoyiseni kodwa kwangaboshwa muntu njengoba-ke manje sekushona-ke abantu abangahlangene nhlobo-ke nokuthi-ke nokuthandana-ke kwabo noma-ke mayelana-ke nengxabano le abanayo. So kahle-kahle-ke uma liqhubeka lolu daba liphinde futhi-ke ligqamise kabanzi-ke uma isho le ntokazi ukuthi-ke sizohlanganisa amakhanda siwumndeni-ke sizame-ke ukusombulula-ke le nkinga ngoba kumanje-ke sizizwa-ke singaphephile ngoba-ke asazi ukuthi-ke bazokwenzani-ke uma kwenzeka-ke bededelwa-ke abenzi bokubi kusho-ke yena-ke unkosazana-ke loyana-ke yakamthethwa ekhathazekile ngenye-ke indlela. So ikhansela-ke lakuyona le wadi-ke okuward 9 emakhwanini lapho-ke kwakhele khona umndeni wakwamthethwa umnumzane Siphiwe Thwala-ke lisigxekile-ke lesi sigameko noma lesi senzo sokubulawa-ke kwabomndeni lathi-ke isimo-ke esibi kakhulu-ke ebeliqala-ke ukuzwa ngaso emphakathini-ke eliwuholayo. So ukumcaphuna nje laphana-ke uye wabeka kwacaca ukuthi-ke unxusa-ke abantu ukuthi-ke uma kukhona-ke abangazwani ngakho abakulungise lokho ngendlela-ke engenalo udlame, hhayi ukubulalana nokulimaza-ke abantu-ke abangenacala. Kusho yena-ke ukhansela-ke uThwala wakhona endaweni ukhulumela-ke namaphoyisa uColonel Robert uthe-ke abasolwa-ke ababili abaneminyaka-ke engu-27 omunye kuneminyaka ewu-37 ababoshelwe leso sehlo bazofela-ke enkantolo-ke njengoba-ke kuLwesine enkantolo yemantshi yaseNyoni khona laphana-ke eMandeni. Futhi ngiyocela ukuthi nizokhalise-ke uvo lwenu kumayelana nalo lolu daba nezinto nje ezingasiza ekuxazululeni-ke iy'nkinga ey'fana nalezi uma-ke zikhona. Anyways bafowethu ngiyobonga kakhulu-ke uma-ke ungakhohlwanga ukusubscribe uphinde ulike futhi-ke yona le video. Angibonge manje, ngiyabonga manje, danko.